Prvo, Tesla je rekao da u prirodi već sve postoji, da u svojoj nauci treba dobro proučiti prvo prirodu, pa onda možemo lako da dođemo do drugih naučnih saznanja i do otkrića. Tesla je, kao dete koje je živjelo na selu, između ostalog voleo jako golubove. Golubovi kroz cijelu istoriju su korišteni na razne načine. Golubovi pismonoše, golubovi za komunikacije. Bili su jedan deo ishrane narodu dugo, međutim posle se uglavnom prešlo na piliće i na ostalu živinu. Tesla je na neki način komunicirao sa njima. To je dosta teško shvatiti na koji način, ali je definitivno nedaleko odavde da je taj Brian Park Tesla je odlazio svaki dan i hranio te golubove. Kako kažu, to je ovaj prozor ovde, da je taj golub dolazio kod njega na prozor, to je bila bela golubica sa sivom mrljom na čelu, koje su jednog dana bili oči crvene i ona je dolazila i tačno mu je dala znak da će da umre, da više nema. Tesla je u jednom momentu, ako je to tačno, ali verovatno jeste, rekao kako čovjek voli ženu, tako ja volim goluba. Toliko je